Rero ndabasuje ngiye kwereka application zagufasha kweditinga video yawe. Application enye z'ingenzi zagufasha kweditinga video yawe enye cyangwa eshanu, ubundi video yawe ikaza imeze neza iri smart, ukarushaho gukundwa cyane. Application ya mbere application ya mbere number 1 editinga. Muri application z'editinga zagufasha kweditinga video yawe ikamera neza cyane ku rundi rwego. CapCut niyo application ya mbere nkubwiye yagufasha kweditinga video yawe mu buryo bwiza kandi video yakazi ikeye ifite ijwi rimeze neza. Twagiye kuri application ya kabiri. Hari application ni ukuvuga ngo kamanzi mbabwire kuri CapCut. Iyi CapCut igufasha kweditinga video yawe, ikindi kandi ikora ibintu byinshi, igakuraho background, igakora yaba za video zo kujya mu ijuru, zo kujya kwa satani, video, ibintu byose CapCut irabikora. Tujye ku yindi hano, yindi application ngiye kukwereka none application yagufasha guhindura amajwi ya video, amajwi yo kuri video yawe. Iyi application iyi ngiyi bita Audiolab, kandi kwereke neza. Iyi application igufasha kweditinga video yawe ku majwi gusa niho ikora. Iyi ngiyi bayita Audiolab, urayibona ibiri muri iri bara rimeze gutya ry'umutuku n'umweru. Igufasha gukora kweditinga amajwi yo kuri video yawe, amajwi yose yari yose, ay'ibisimba, y'abana, y'inyamaswa, amajwi yose y'abana, y'abagabo n'abasaza n'abagore, yose abaho. Twagiye kuri application ya gatatu, turazamura. Application ya gatatu ni ukuvuga ngo application yitwa InShoot. InShoot ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi igufasha gukora video zawe zikaza zimeze neza cyane, zikeye ku rwego rwo hejuru. InShoot nayo iri mu mabara y'umutuku n'umweru. Ikora ni ukuvuga ngo yo ibyo CapCut ikora n'iyi ngiyi InShoot nabyo irabikora. Twagiye kuri application ya kane. Ni ukuvuga ngo application ya kane ni iyi ngiyi yitwa VN. Ni application yitwa VN, ikora ibintu byinshi cyane, yeditinga amavideo, amafoto n'amajwi ugashyiraho byose. Noneho reka mbereke n'indi ya nyuma ariyo ya gatanu. Application yagufasha kweditinga iyo guhindura, noneho yo niyo guhindura amajwi gusa, nta kindi kintu na kimwe. Iyi ngiyi yitwa Voice Change ihindura amajwi gusa, amajwi yo kuri video. Ushyiramo video yawe ukagenda ushyiraho amajwi ushaka, ibintu byose mbega iyo ikora ku bintu byo guhindura amajwi gusa, nta kindi. Bayita Voice Change, iri mu mabara y'ubururu n'umweru. Ngira ngo ndabona mberetse akantu k'ubwenge, mukande subscribe. Ikindi kandi nimushaka no kumenya uko zikora nabyo nzabibereka, bimwe natangiye kugenda mbibereka gake. Turi kumwe.